Kami tak ini. Dulu satu. Inggih, matur suksema majang ring pengentan acara Antogala sane sampun katiba ring sekian. Bapak Prabekal Desa Tarong lan Ibu sane kasumayang titiang, para panureksa sane wangyang titiang, puni ketalan semeton sarang sinami sane tresna sihen titiang. Punapi gatrane semeton? Becik nggih? Inggih, santokan mangke galah ketiba ring sekian titiang. Titiang jadi ngajak semeton sarang sinami mesatwa Bali. Semeton senang sarang satu Bali? Senang nggih? Inggih, satwa Bali punika wantah ketamian leluhur sane patut kelestarian. Inggih, sedurung titiang mesatwa Bali ngiring munasice ring Ida Sang Hyang Widiwasa mangda irana setata selamat berahayu melarapan atau puja pangatungkara Om Swastiastu. Inggih, ring rahina sane mangke titiang jadi mesatwa Bali sane mamurda ni timun emas. Ada katuturang sapul ditu di sisen alase mejujuk pondok reor abesik nongos titu anak eluh tua pendidik tusen lelahnya puranan subamati panak tusen lelah anak eluh endo madan mensari geginan mensari sewai-wai tuah nuduk sang ke alase laut abana kepekan apa ada beliau ngebas risedak dina anu payung mensarine endo carana gelang kudiang janiban madaya base super telang ngematang suba mensari luas ke alase lakar luduk sang apa ada beliau ngebas di subane manuduk sang apesat ditu lakar ojo ga abana mulehne risedak mojok sang saget meklecet bangkiang mensarine jangka ditu iya ketulung-tulung sing ada nak nulungin aduh risedak mensari ngeleng metangisan saget teko angin mepus melingus tur ada suara Nyai manusia apa le nyai kalase kau mawa kene di japanaknya ini karama wake getap mensari mesau ampura rasa tiang tuan rudosa pada tiang dan gelam ama suba dia rasa hidup tiangnya suba sing maji wah nenek malu tiang jani wake ngapa nyai bisa telah bunga gigi wake ini uliani senya ini katus sengkele tu iya nyai mau kita ngelapiana wake akar ngemang nyai batung ketimun tanam batung ketimun ini ditu lakar mau buah ketimun masa besek ditu nyai lakar ngelapana soke wala ingana kue mola siban wake lakar tekong alih nyai lakar ngalih anak senenge totona lakar
mepinah malih Mensari nyanggopin iraksasa. Iraksasa ngemang Mensari batur ke timur, laut ia menjadi lega pesan kenahne Mensari, sakit bahyangnya hilang, basangnya warak tanpa nada. Mencolan subuh Mensari menjalan mulihne, lah karena batur ke timurnya itu. Gelesan cerita semeton, nejani batur ke timurnya ento subah muntek, tor membuah ingat. Saja cara munyani raksasa, ada membuah ke timur mas abesek, tor subah nasa. Mencolan jemak ke buah ke timurnya ento, abahnya ke pondoknya teken Mensari. Nekat di pondoknya, pura ke buah ke timurnya ento, sering biar sakit ada lari jenik ngelik. Jemake lari jenike punika jening pianan meme, jening adanin meme timun emas. Irike lantas Mensari ngelah piana ane madan ni timun emas. Gelesan cerita semeton, nejani itimun mas suba gede, suba tumbuh dari anak ayu, jaget dua demen kopi tulung, lan subakti teken ireramu, tusen kerasa, suba 15 tiban tuh itimun mas, mekesiap Mensari, ingat teken janjine ngajak iraksasa, iraksasa lakar teko malih itimun mas, lakar ramahu. Ningwang munyen memene kadi asapunika, jering-jering bulung kalong ni timun mas. Meme, jajan ya meme. Gedeg kepanaknya teken Mensari. Ning, jajaning jajaning, mampanjani supa petang, jalani raga sirap malu. Ingatang jeneng rasiti bakti rengi dosan yang widiwasa, mandai raga setata selamat lan rahayu. Mejalan jadi sirap aja kedua, hajarita disirapne Mensari lipi. Itimun mas ore nemene kegununge ngalih di Begawan Sakti, sane lahar presida nulungen itimun mas uli bayange iraksasa. Buen manene ngorde Mensari ini ipiane ento ajak itimun mas. Gelesan cerita, nejani itimun mas suba nekat di gunungnya, tur metunyet di alas. Napi metunyet di alas sebentar. Inggih ketemu sareng Begawan Sakti. I Begawan Sakti ngicen petanggugus bekal, sane presida nulungin rikala ketiben bayar. Risampune itimun mas boleh petanggugus bekal, laut ia berjalan mulih nih. Lega pesan kenahne Mensari, panakne mulih selamat rahayu. Gelesan cerita, nejani Mensari bakal luas ke pekan, mebesan ipun ngajak panakne. Ning, meme jani bakal luas ke pekan, melang pesan yang jemen uji jalanan, dan pesan yang jemen ngawak yang mesaut, yang sing meme ane mengkaukan nih. Ingatan pesan mau pesan meme nih. Anaknya keto itimun mas mesaut, menjalan subuh Mensari ke pekan, isubane Mensari ke pekan, kaget teko iraksasa, mengkaukan jani iraksasa. Timun mas, apa kan jalannya timun mas? Mengenah jani timun mas, pusing meme toni teko, iraksasa subuh toni teko. Mekelotus ampakine jalanan, mekalah iya iraksasa. Sakewala iraksasa mengkat, ngintip sapenekan Mensarine uli pekat. Nejani
Mensari subuh teka uli pekan. Putri janing ayu ning meme nening ampakan meme jalanan. Becat itimun mas ngampakan jalanan. Kreot meme ning mainen malu ne ibusan meme dipakan beli jaja Bali nih. Ada laklak, ada klepon, ada sumping, ne ajeng nih. Sambil ngajeng ngorde itimun mas. Ikunian ada nak teke makaukan, munene gede, serem, pusing ampak gila jalanan. Kacerita jani irasaso subanawa, kengke carane makaukan, apangnya ampak gila jalanan teken itimun mas. Buen manene maleh mensari kepekan, di subane mensari mejalan kepekan. Teko jani irasaso, makaukan irasaso, node munyene mensari. Putri janing ayu aning ameme nening ampakan meme jalanan. Masau timun mas, meme, ada keto munyen meme ne. Engken mane pesau ni raksasa. Meme kolong ning lebiana res dipekan. Mapinah jani timun mas, kudiang jadi bermedaya. Jadi subulakar pesuang bekal ni bala kekeri pegawai sakti. Rakaraba pesu nelokin, nyen-nyen kani tentu. Yen sengampakan jalani, imeme kena. Ampakan jalani, keken itimun mas. Kriot, becat itimun mas saupo, abana ke alase, keken iraksasa. Nejani, mensari subuh teke uli pekan. Melengong, mensari bengong. Napa tampolok ne subuh suung. Itimun mas subuh sengadang. Kajerita, di alase, itimun mas ketulung-tulung. Blakuka ngajak iraksasa. Tolong, tolong, lebarnya raksasa, lebarnya raksasa. Jadi sudah terpesuang bakalan ni paling malu na. Ada bawa kekini pegawai sakti. Pesuang bakal ni ani paling si malu na. Ise batun ke timun, serius sama hang batun ke timun ni. Dadi abian timun ane lingak tormo buangan. Itu timun mas tidak ngelek. Sawira iraksasa kelangan lakar nama buah ketimune endo. Suba telah buah ketimune amaha. Buen kepungai timun mas sekali raksasa. Timun mas terus melai. Sambilang mesuang bekal ne ane nomor 2. Isene jauh. Sambahang jauh. Sagian mentek abiate tor tajam-tajam. Itu ya iraksasa tengsot. Mokekah ya iraksasa nage pesu. Tuseng makelo. Sagian ngidang ya iraksasa pesu. Buenu bara itimun mas. Itimun mas. Itu lantas mesuang bekal ne ane nomor 3. Isene uyah. Serius sambahan uyah. Dadi paseh ane linggah. Ngelangi ya iraksasa ngepesisi. Lakar ngupar itimun mas. Itimun mas terus mulai. Kudiang jadi ni iraksasa supaya cabang. Ditu pesuang bekal ne ane nomor 4. Isene serem. Serius sambahan serem. Dadi tanah hendok. Dor tanah hendok menikah bisa nyedot. Kacerita mejalan buen atindaan. Saget mencempung iraksasa ke tanah hendok ane bisa nyedot potongan. Mokekeh iraksasa nage menek. Sake wala ngangsan sedoto, ngangsan sedoto. Tusen hidang ya iraksasa menek. Mati ya ibu iraksasa. Selama
geles itimun mas mulih ngalih memene nejani itimun mas subeng ketemu ngajak memene mensari lan hidup bahagia bareng-bareng. Inggih semeton sareng sinami wantah kadi asa punika presida aturang kitiang ngenenin indeks satuan itimun mas dumugi wenten pikenoh nyani cutet nyane pisan iraga dados manusia patok rastiti bakti reng ide sangyang widiwasa duaning wantah ide sane presiden ardene kerahayuan reng jagate kirang langkung atur titiang munas sinampura sinap titiang andong parama sandi om sandi 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 om.